Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije Opštinskog odbora Srpskog pokreta Dveri u Prijepolju. Tema današnje konferencije je početak naše nove kampanje pod nazivom Besplatno obrazovanje. Nakon uspešno sprovedene kampanje Jedna je majka, krenuli smo u novu koja je na neki način logičan nastavak naše prethodne kampanje u smislu naše porodične politike i u smislu naše preporuke lokalnim i republičkim vlastima da se u prvi plan stavi briga i podrška porodicama i našim najmlađim sugrađanima kako bi konačno u Srbiji sa mrtve tačke se pokrenula borba protiv bele kuge. Sa nama je danas i jedna nestranačka ličnost, naš prijatelj i uvaženi profesor Prijepoljske gimnazije Lazar Koković, kao izraz podrške koju smo za ovu ideju dobili od prosvetnih radnika i roditelja u Prijepolju. O detaljnije o ovoj preporuci i konkretnim predlozima za rešenja kako sprovesti ovu preporuku u delo više će govoriti moji saborci, narodni poslanik Borko Puškić i Ratko Rakonjac i Miloš. Dveri u Prijepolju traži od lokalne samouprave prevashodno rebalans budžeta za već nastupajuću školsku godinu 2023-2024. Smatramo da je potrebno i neophodno za opštinu kao što je Prijepolje, koja nažalost pripada onom rubu opština 12 na donjem lestvici na teritoriji cele Srbije, sa nekim ličnim dohodkom, sa primanjem i sa, nažalost, nerazvijenošću. Prijepolje nije samo u redu nerazvijenih opština, Prijepolje se, nažalost, nalazi u redu devastiranih područja, tako da ako uzmemo u obzir činjenicu da Prijepolje ima neverovatnih 61.900 dinara samo, a da je republički prosek 83.800 dinara, dolazimo do jasnog zaključka da je razlika između prosečnih primanja nekoga u Srbiji i u Prijepolju velika, odnosno oko 22.000 dinara. Stoga smatramo da je potrebno i neophodno da se pomogne našim školarcima, našim đacima, našim učenicima i da je potrebno da se obezbede besplatni udžbenici, besplatne užine kako bi oni mogli da malo rasterete onako skroman budžet svojih roditelja. Prijepolje treba da bude grad u kome se živi, u kome se ostaje i kome se ljudi rado vraćaju. Nažalost, mi smo doživjeli u 2 popisa jednu veliku depresiju. Mladi ljudi kad dobiju ličnu kartu automatski odlaze za Beograd, neki za Sarajevo, a boga mi najveći broj ljudi odlazi u zapadne zemlje Evrope. Koliko je realno i ostvarivo zapravo ovi vaši predlozi? Pa da ne bude samo da mi dajemo predloge, a ne dajemo rešenja. Mi imamo i rešenje za ovaj problem. Rešenje je u tome da se reprezentacije koje imaju opštinski oci i ustanove koje su na budžetu Prijepolja kao Dom kulture, turistička organizacija, sportski savez, da se odreknu svojih reprezentacija. Vas pozivam, novinare, da malo istražujete koliko se novca troši za njihove ručkove, za održavanje službenih vozila, za putovanja neka koja su, mislim da je mnogo bitnije da se deci izađe u susret i da se roditeljima pomogne da ovu godinu i naredne buduće godine što lakše prebrode početak školske godine i 1. septembar, zato što je to ogroman budžet, udar na budžet. Mislim da je to jako realno rešenje, samo treba dobra volja od opštinara i evo nas do rešenja. Pa evo ja kao otac 4 dece, od kojih 3 ide u veću školu, meni za početak školske godine je potrebno bar 100.000 dinara samo da ih opremim da idu u školu. Mislim da bi naš predlog dobro došao, a i vidim u medijima, a i opet vas pozivam da još malo više to istražujete, da izađete sa brojevima i sa ciframa, da ove neke komisije, gde god treba nešto se odluči u opštini, oni osnuju neku komisiju gde se dodatno plaćaju usluge tih nekih koji sede u tim komisijama i to je na milionskom nivou godišnje. Ja sad ne znam tačno koliko treba novca mada se broj učenika stalno smanjuje i ta količina novca koja treba da se izdvoje sve manja i manja, ali mislim da kad bi se
malo bolje pozabavili ovim problemom, da bi se taj novac vrlo realno i vrlo lako našao u budžetu opštine. Svi smo svedoci da roditeljima za nabavku samo udžbenika u osnovnim školama u Prijepolju u proseku treba od 10,5 pa skoro do 20.000 dinara za učenike 8. razreda, ali nisu samo udžbenici to što će biti namet kućnom budžetu roditelja. Tu su potreban i školski pribor za koji treba obezbediti do sigurno 15 pa i možda još 20.000 dinara, a o novoj obući i odeći za početak školske godine tek roditelji treba da napregnu svoje kućne budžete. Zato smo mi, kao što je i Borko rekao, predali preporuku opštinskoj upravi da se izvrši rebalans budžeta za ovu godinu kako bi se hitno obezbedila sredstva za besplatne udžbenike, ali da od buduće godine to bude stalna stavka u budžetu i da se svake godine, kao što to imaju i deca u Beogradu, kao što će imati od 1. septembra deca u Beogradu, besplatne udžbenike i besplatne vrtiće, da tako i deca u unutrašnjosti, a pre svega u Prijepolju, imaju besplatne udžbenike i besplatne vrtiće. Zvanični podaci koje je objavio i Republički zavod za statistiku kažu da u Prijepolju ima negde oko 2000 osnovaca, oko 1000 srednjoškolaca, a da je negde oko 1000 dece korisnik usluga predškolske ustanove. Za sav taj, da kažemo, i besplatne vrtiće i besplatne udžbenike za školarce, orijentacijno gledajući kolika je cena usluga u vrtićima i kolika je cena udžbenika, trebalo bi negde oko 50 miliona dinara da se izdvoji. Znači i za osnovce, i za srednjoškolce, i za predškolce. A ako imamo u vidu da je recimo prošle godine bilo neizvršenje budžeta negde oko 450 miliona ili 27% budžeta, a da je po zvaničnim podacima inflacija prošle godine bila 15,1%, to znači da su zbog nesposobnosti opštinske vlasti propalo nekih 67 miliona dinara. Inflacija je pojela, a to je taj novac koji je mogao recimo da obezbedi ova besplatne udžbenike i besplatan vrtić za svu našu decu.